Assalamu alaikum. Una Оңдоо каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мына бүгүн биз Жапалак Унаа базарындабыз. Бүгүн портерлерди, бааларын жана жылдарын бардыгын салыштырып бир сыйра тартып чыктык. Анда эмесе канал менен бирге болуңуздар. Каттал электер катталып, класстан басып туруңуздар. Жакшы портерлер чыкты. Күн жылуу. Элдердин маанайлары жылуу, Кудай буйруса. Андыктан биз менен бирге болуп, канал менен чогуу болуңуздар. Биз баштадык. Портер 1 чыгарылган жылы 2000-жылы чыгарылган. Телефон номерлери. Баасы 600 000 сом. Айтылыш баасы ошондой экен. Мына ички салондору. Арашка бар. $600 000 temi var deydi. 72 Telefon nömerler 0772 92 27 45. 92 27 45 ha? Sodanız versin. Porter 1 çıkarılgan yılı 2002. Байланыш номерлери 710 000 болупту. Salonun avalları ушундай. Tank salonda бар экен. Жүк койгуч багаждар да бар. Porter 1 baası 650 000 deydi. Çıkarılgan жылы 2002. Байланыш номерлери. Salonları. Araçlıkta var. Sıcakları. Uzun borttan eken. Üstünkü bagajlık daha koyulgan. Porter 1 avtounası. Çıkarılgan жылы 2000. Байланыш номерлери. Salonun iç жактары. Артқы salon бар. Нарашка бар. $600'ga deydi, kelişimdi bağda. Gelişsenizdер, olgu tiş 600'ga verir etken. Байланыш номерлери daha bir жок. Porter 1 mexanika 2004 eken. Байланыш номерлери. Arkadan araçlıkta yok. Gelişse kançaga veririz? 670.
670. Bakalım salonlar var. 670 dedi. Porter 2 2009 yılı çıkarılgan CRDI 126 balans numarları Naraşvika var. Salon işçakları elektro kötörgüçler aynekleri. İçi şunda salonları da var. Üstüge bagajlık koyulgan. Senaсын жазбап тұр, бірақ өзінің иесімен байланыстырып 950 сом дейді. 50 000 сом дейді. Мынакей сканлары родной екен. $950 000 сом. Porter 1 Sarılgan жылы 2003 байланыс номерлер, механика, Naraşvika бар. Alkanғы борттың içi. Takpez ocaklar satıp verin, değil mi? Salon içi şunda. Bağısı 650 000 değil. Porter 1 bağısı 850 000 değil. 2002 yılı çıkarılgan байланыс номерлер. Hazır motor жүріп тұрған avalı. Бардық ішкі салондар, электропакет көтөргүч, сиденалар бардығы жақсы. Атқан салондар. Naraşvika бар. Ат жақтары. Bola тұрған басы жақындатып айтса 800 000 дейді. Мына байланыс номерлері. Porterдің тазасы екен. Porter 1 1999 жылғы байланыс номерлер. Naraşvika бар. İçki salonlar. Kabinanın üstünde bagaj var. Senası 630 000 deydi. Porter 2
Çıkarılgan жылы 2005. Байланыс номерлер. Интерпуллер, ha? Интерпуллер. Расшивка бар. Калттан екен. Nasıldı? İçki salonları. Elektro көтергіч барды. Şunday olgun. Havalı жақсы. Bakçakların içleri. Şunday. Келишимдиrak бағасын қанша алып бересіз? Жақында. Gelse söylüyoruz. Келсе сөйлесеміз. Айтылышпаңыз. İşte 850 de yapamaz. 850 de отат екен, мына ушул. Байланыш номерлер чалып байлансаңыздар болот. Биздин видеобуз аягына чыкты. Бул каналда каттал электер болсо катталыңыздар. Бул видеобуз жакса класс баскыла. Жана ошондой эле кемчилдиктер, катачылыктар болсо кечирим сурайбыз. Кийинкисинде дагы жакшы видеолор татканга аракет жасайлы. Сак саламатта болуңуздар. Аманчылыкта болуңуздар, туугандар. Кийинки видеолорубуз чыккыча чейин аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.